Gahunda y'amahirwe abanyamahanga kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarutse. Harabura iminsi ibarirwa ku ntoki. Ku wa gatatu tariki ya 30 z'ukwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2020, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter itangaje ko igiye gufungura ku mugaragaro gahunda isanzwe izwi ku izina rya Green Card. Iyi gahunda iha amahirwe abanyamahanga visa zibemera kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa burundu. Ese iyi gahunda yemera abanyamahanga bangahe bazajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2022? Abaturage bazatoranwa kujya gutura mu mwaka w'ibihumbi 2022 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni abantu bajya ku 55,000 ku isi hose. Ushaka kwibaza ni ryari kwiyandikisha bizatangira? Abanyamahanga bifuza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko bagomba kwiyandikisha mu buryo bwa murandasi guhera ku wa gatatu tariki ya 7 Ukwakira, ni kuva mu cyumweru gitaha saa 6 ku isaha ya New York ariyo saa 12 ku isaha ya Kigali. Icyo gikorwa kikaba kizarangira ku itariki ya 10 kwa kabiri Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2020. Kwiyandikisha bizakorerwa ku rubuga rumwe gusa rwemewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari rwo divprogram.state.gov. batorwa mu buryo bukoresha uburyo bwa elegitoronike. Tuzakomeza kubagezaho amakuru menshi avuga ku bijyanye na Green Card. Dufite ubunararibonye mu bijyanye no gufasha abantu kwiyandikisha, ndetse tukaba dufite abantu batari bake twagiye dufasha ubu bakaba batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero niba wifuza ko twazagufasha gukora application ya Green Card, turagushishikariza yuko ushobora no gukora booking, ukaba wabikora kuri nimero ya 0783 515900. Ndayisubiramo ni 0783 515900, ndetse muraza kwibona no muri description y'iyi video. Ejo tuzabashishikariza kuzakurikira ikiganiro kizakivuga ibisabwa kugira ngo umuntu aziyandikishe muri gahunda ya Green Card izafasha abantu kuzajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Niba ari ubwa mbere usuye iyi channel ya Niyonzima Emile Official, turagushishikariza gukanda kuri subscribe mu gihe uri gukoresha YouTube channel iri mu Cyongereza, cyangwa ugakoresha s'abonner niba uri gukoresha YouTube channel iri mu rurimi rw'Igifaransa, kugira ngo utazacikanwa n'amakuru ya Green Card yose mu gihe cy'iminsi 30 tuzaba tubafasha kuba mwakwiyandikisha ndetse mumenya ibijyanye n'iyo gahunda ya Green Card. Si n'ibyo gusa, iyi channel yacu tunyuzaho amakuru menshi ashishikaje, amakuru avuga amafaranga cyangwa amakuru ashobora gutuma ubuzima bw'umuntu buhinduka bwiza binyuze mu kwiteza imbere. Turagushishikariza gukanda like cyangwa utwandikire tubaza ibibazo wifuza gusobanukirwa kuri Green Card, tukaba twazateguraho video mu gihe cyacu kiri imbere. Nitwasezera tutagusabye gukora share ku nshuti zawe muziranye, nazo zikigerageza aya mahirwe yo kuba bazabona uburyo bwo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mahirwe uzirikane ko aboneka rimwe mu mwaka gusa. Bye. Uwo mwumvaga Niyonzima Emile. Bye.